Hello ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze fresh sana ko imitima yanyu mwese aho muri imeze fresh and clean kabisa nk'ibisanzwe. Iyi ngiyi ni rwandavevo, kudukurikirana ni umusanzu ukomeye cyane. Ibyo usabwa ni ikintu cyoroshye cyane, uramanuka hepfo gatoya ijambo ritukura ryanditsweho subscribe, hanyuma hejuru gatoya uraza kuhabona inzogera uhita uyikandaho, uraba ubaye mu bantu biyandikije mu muryango mugari wa rwandavevo. Tubagendera kure, tubakurikiranira amakuru menshi agiye atandukanye y'imyidagaduro ndetse n'ayandi menshi agiye atandukanye. Nuko duhereza igitekerezo ukatubwira uko byumva, hanyuma tukibanira 5 kuri 5 nk'ibisanzwe. Rero dukora ubucukumbuzi tukareba uko byamamare bigiye bihagaze, haba mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'imibereho y'ubuzima bwa buri munsi. Gusa kuri uyu munsi twabaje kusanyiriza umusaruro bamwe mu bahanzi nyarwanda bakura mu muziki babicishije ku kirombe cy'amafaranga nk'uko abenshi babivuga ku rukuta cyangwa se ku rubuga rwa YouTube. Nifashishije imbuga nka VixX, Channelmeter, Social Blade, Consistent ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Nagukusanyirije abahanzi 10 nyarwanda bashobora kuba bakura amafaranga menshi ku rukuta rwa YouTube babikesheje abantu babakurikirana ndetse n'uburyo indirimbo zabo zisurwa ku munsi cyangwa se umunsi ku munsi bitewe n'uburyo bakundwa. Ntuze gucikwa rero, ndabambigarukaho byose ku buryo burambuye mu kanya. Icyo usabwa wowe kanda subscription, ubundi twimanukire 5 kuri 5. Yeah. Yes, rero nkaba nje kugira ngo dusosanure cyangwa se kirahagaragara urutonde rw'abahanzi 10 nyarwanda babona amafaranga menshi babikuye kuri YouTube. Icaho amakuru menshi agiye atandukanye, kandi subscribe ubundi twimanukire twihuse cyane. Ku mwanya wa 10 harazo witwa Ivan Buravan. Ngira ngo inguyu yatangiye umuziki muri 2015, abenshi nibwo mwagiye mumenya mubikesheje indirimbo yakoranye n'abasani bagiye batandukanye, mu witwa Urwongo Kunda yakoranye na Uncle Austin n'izindi zigiye zitandukanye. Ivan Buravan ku kwezi ashobora yinjiza amafaranga asaga 58,200. Ana amafaranga bagiye bashyira mu madolari, gusa naje kuba nyashyira mu manyarwanda. Ayo na makeya, yaba menshi akaba 929,260 ku kwezi. Uwo ni Ivan Buravan. Ku mwanya wa 9 harazo witwa Safi Madiba. Uyu ni umuhanzi nawe ukomeye cyane, nyuma yaho avuye mu itsinda rya Urban Boys agatangira gukora solo kariyeri yiwe. Yaje gukundwa n'abatari bakeya nyuma yaho ari ku indirimbo nka za I Love You, Good Morning, Garrett yafatanyije na Medeni n'izindi zigiye zitandukanye. Safi Madiba akura amafaranga angana n'ibihumbi 59,170 ku kwezi. Ku mwaka akagera kuri miliyoni, ku mwaka agera ku bihumbi 740 yo yabaye menshi. Uwo ni Safi Madiba. Ku mwanya wa 8 haraza igisupusupu, ngira ngo mwamenye mu ndirimbo zigiye zitandukanye kuri YouTube channel Papa Sava, imaze gukurikirwa n'abasaga ibihumbi 47 ku kwezi. Igisupusupu akura amafaranga angana n'ibihumbi 85,360 kuri YouTube. Ku mwanya wa 7 haraza witwa Neringabo. Ngira ngo uyu muramuzi cyane, muramuzi cyane, ni umuntu ukunzwe muri iyi minsi mu ndirimbo zitandukanye, harimo yitwa Zoli, harimo yitwa izo yafatanyije na Butera Knowless n'izindi zigiye zitandukanye. Mu gihe gito yamaze ku kwezi ashobora akura amafaranga angana n'ibihumbi 110,58 ku kwezi abikuye kuri YouTube. Yaba menshi akaza kuba 1,1,500,000 ku mwaka. Uwo nguwo ni Neringabo. Ku mwanya wa 6 turasanga witwa Andi Bumuntu umaze kwigarura imitima y'abantu benshi. Ku kwezi akura asaga ibihumbi 161 kuri YouTube. Aho ngaho ni ku kwezi, bamwita Andi Bumuntu. Naho ku mwanya wa 5 turasanga witwa King James. Ni umuhanzi ukomeye cyane kuva yatangira umuziki muri za 2009 kugeza kuri ubu ngubu. Ni umuhanzi utagira menshi, ariko ni wa muntu nanone utabasha kuba yavuga ngo yazimye cyangwa se n'iki. Ku kwezi King James abona asaga ibihumbi 157 ku kwezi. Yaba menshi akaba 2,000,000. Ubwo aho ngaho ni ku mwaka.
ku mwaka rwose akaba ashobora gukurura amafaranga angana gutya yaba menshi cyane akagera ku bihumbi 37 nk'uko tubikesha social blade consistent. Ayo yose yakura kuri YouTube. Gusa ku mwanya wa 4 haraza witwa The Ben. The Ben ni umuhanzi nyarwanda ngira ngo ukomeye murabizi. Ku kwezi The Ben yinjiza asaga 158 n'amafaranga 80. Hanyuma yaba menshi akaba 2,222,000 aho ni ku kwezi yabaye menshi. Ku mwanya wa 3 haraza witwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi abona asaga 329,800 ku kwezi yabaye menshi akaba 5,5,200,000. Ku mwanya wa 2 haraza Brice Melody asaga 389,940 ashobora kuba ayakura ku rukuta rwa YouTube cyangwa kurubuga rwa YouTube aho indirimbo ze zikunzwe kureba cyane. So twihuse rero ndagaruka mbahereza umuntu uri ku mwanya wa mbere kandi subscribe ubundi dukomazanye 5 kuri 5. Kazi nkatoboye singiro tangeze home. Yes, ku mwanya wa mbere rero nta wundi ubuhaze ni kabuhariwe Ngabo Jobert Medal cyangwa se Medi amaze gukurikirwa n'abantu basaga 441 kuri YouTube. Nta n'umuntu n'umwe mu Rwanda urabikora ufite YouTube channel ye bwite, ndavuga mu baririmbyi ukuyemo izi channels zigiye zikomakomeye harimo za Freemax n'Simbi. Umuntu individual person ufite channel ye ku giti cye imaze gukurikirwa n'abantu benshi kugeza kuri ubu ngubu ni uwitwa Ngabo Jobert Medal, aho akura ku kwezi amafaranga angana n'ibihumbi 721,689 aho ngaho ni ku kwezi. Ku mwaka akaba asatira asaga 48,000,000 n'amafaranga 800. Urumva ko amafaranga menshi kabisa. Bingibi tuba tubikora kugira ngo nawe niba ufite umwanya urebe uburyo wafungura urubuga rwa YouTube hanyuma ucreate content abantu nibayikunda bakayifana bazagukurikirana hanyuma ubashe kuba wakwinjira mwisingari y'ibirombe bya YouTube. Hanyuma njyewe nitwa Chris, hanyuma ni Chris rwandavevo nk'ibisanzwe. Kanda subscribe hanyuma manuke muri comment section down uduheze igitekerezo, uzamuke ruguru gato kandi like, uzamuke none ku ruhande kandi share, ubundi twibanire 5 kuri 5. Hasta la vista, yeah. Oh baby you got it, oh baby you got it.